Il-Ministri tal-Intern tal-Unjoni Ewropea qed jiltaqgħu f'laqgħat emerġenza fi Brussell fid-dawl tal-attakki terroristiċi li seħħew fl-istess belt nhar it-Tlieta. 4 xhur wara laqgħat simili fi Brussell wara l-attakk ta' Pariġi, il-Ministri se jerġgħu jiddiskutu l-kontroll tal-fruntieri, l-użu ta' tarif u sistema ġdida li żżomm ir-rekord tal-ismijiet tal-passiġġieri, il-finanzjament u l-ingaġġ tat-terroristi. Meta kien dieħel għal-laqgħa l-Ministru tal-Intern Taljan Angelino Alfano innota kif l-Ewropa qed tinqabad pass kajman meta mqabbel ma' dak maġġel tat-terroristi. Perché il terrorismo è veloce e l'Europa spesso è lenta. Allora noi dobbiamo dare quel di più di velocità all'Europa per poter fronteggiare delle minacce che hanno il ritmo di un crimine globale e anche la forza e la latitudine di organizzazioni che sembrano non essere complesse ma che poi in realtà trovano sempre tra di loro un punto di incontro. Il-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos qal li issa żmien l-azzjoni, xi ħaġa li smajniha diversi drabi. Be very clear. I think it's the moment to pass from words to action. The life of our citizens, safety of our citizens is at stake. What we have to do today, and I hope that the outcome of this meeting will open the door, will pave the way for more and deeper cooperation among all stakeholders. Qabel ħalla pajjiżna l din il-laqgħa l-Ministru Carmelo Abela attenna li f'dawn il-mumenti u meħtieġ li l-membri jkunu u jaħdmu aktar flimkien. Filwaqt li semma kif fil-ġranet li ġejjin il-miżuri ta' prekawzjoni li ttieħdu lokalment biex tiżdied is-sigurtà kemm fl-ajruport, iż-żoni tal-madwar u l-port se jibqgħu fis-seħħ bla deterrent. Intant l-avukat tas-suspettat tal-attakki ta' Pariġi, Salah Abdeslam, qal li l-klijent tiegħu mhux se jiġġieled għall-estradizzjoni mill-Belġju lejn Franza. Abdeslam kien wieħed mis-suspettati ewlenin tal-attakki ta' Pariġi li seħħew f'Novembru li għadda, attakki li ħallew 130 persuna mejta. Il-ġimgħa huwa kien arrestat mill-Pulizija waqt rejd fi Brussell. It-tlieta li għadda seħħew attakki suwiċida fi Brussell li qatlu 31 persuna. Attakki li l-awtoritajiet fi Brussell jaħsbu li huma marbuta mal-attakki li seħħew Pariġi u mal-arrest ta' Abdeslam. Fil-fatt l-Istat Iżlamiku stqarr li kien il-moħħ wara dawk iż-żewġ attakki. L-avukat ta' Abdeslam, Sven Meri, qal lill-midja Franċiża li Abdeslam jixtieq li jitlaq lejn Franza malar kemm jista' jkun biex ikun jista' jagħti spjegazzjoni fi Franza stess.